Wero TV. Ambirian kiathi ciakwa na ngucokire nkatho cia mwanya muno ikwithirwo kiona kanya gakwatana na batu kindeto cia Wero thaa mwanja cia tariki 17 mweri wa 8 mwaka wa 2022 mbeto wini wa Kinyeru nyuma ya Raila Odinga kwithira gicumire goro na kureana na mpumi cia kithurano gia 2022 na arakona ni ashindi ni Ndagitari William Ruto nende akariba kumantere cia Ruire rwa Rera ni bethirite bagicumire no muria wetikanire na mpumi no ntunirari na Wero nama okile ithurano biu bingi bia wao tene mwandiki wetu wande tukumantere ucia Ruire newe mawira kirigiana tumenyitheshe na njira enkinyaniru. Akari wandi na Ruire rwa Rera giconeke buri ni basumiretie na kuria Raila Odinga gutiga nteto nyingi indi gwetekeria mpumse ithurano ni kira baugite ithurano bya mwaka jojo ni ithurano bya birarungamiri na gwetithwa na mbere na njira ya uma na weru ingirete Raila kura safari inya tuicindagwa igitha leo ndai kotini angwenda mwira uju in case koti kata igamba leu tugatokera kura iyarona de kura ngiri muganja ndene ya buri ikejo chokerwa akona ngiri emwe nini ngitadamukira na itukwenda kumuria kethira riri nendete Kenyans kethira ibata na ndigurwe Kenya ageta kotini netekerie resort no to resort ira announce muthenya barigichi public poto ni rarugori Raila wa munene wa Simio mutongeria wa Simio etekeria kura no to bato turaringite kura na uma na wendo cha onrare umwe kurungamira kura cha president cha UNDA na ora turatumaira kurungamira kura yu uteno kuona kura tirare na menge kuiwa Kurukia karibaba na barani ya kwa timbaru murengo jwa Kenya Kwanza ni bakathete William Ruto gutumirwa ya rais yendu kira baugite ni batwire kuirire na ukiromba era kwa kahita karaja Wiretwa mono tucherekete mono no tuba president wetu William Samuel Ruto kukuruka itwonete thina nyingi mono tweringa campaign twerojaira gite kiu tujokia nkatho muno ni ontobwa aringi kura baroire Ruire Rera na buri asau turingite kura twina marura mengi muno ni ontitone mbeca thirikari kiutumira cha kenda yuraga bwana Ruto akwenda tutwa atwirire watajua kuna Mungu mbinguni na ikyo nonto tugwiritwe tukiuga Murungu ora Ruto arombaga na kinyetie maromba kurukia karibaba ni barombete William Ruto atonya obisini akorero na atongereja kaunti ya Meru bara batwire kumurombera kura na gukurukira kagita gako mojonto bakuruirira Ruto bare mithekari nture na Peter Mutuma Kalembe urare MC wa wandi eu turara kurukire na naije Peter Kalembe na naije mwana ogwe na naije ngugirete tendene ya Ruire rwa Rera ward na naije nyakuromba kura thina ile tukurukirite kenda kiama kia undagikara ngopwa tole rwanwe amurikana nonto nya Jesu rere ambawa mwamba mwana mwerere wa kinyone nene bwa bagu ondikane era baba wetu Samuel William Ruto akore rwi mwana wo wetu Kalembe ura twendete mono na arae gikura nyingi na tuba Ruire rwa Rera lakini ciarega kuona muthumbi tukauga ura tetekairie gucindwa inya wate mucindani Kalembe na aretekereria gucindwa na katukuro kankumurombera Murungu na ngikwira Samuel William Ruto gakwira okorerwi mwana wetu Ruto na akurukire
na mwankana ndi ito muromba mheshimiwa wetu Kalembe ni undu teka Kalembe asindi ithirikari yonthe era masere mwanka yambira kumura itu kuromba bwana Ruto thirikari we akorwo ni bwana Peter Mutuma Kalembe kana orirwo ni bwana Linturi ni undu nguira kura ira twete Ruto shumete kire anto bau ba musapotete nke reporter wa TV kumarwire rwarera gisoneke bore mbeta mawira kerigia Ore skuru chieregeretwo kwethirikirura wa ntuku ya royo kulingana na riboti ya rwangi rwa kithomo nende uri mwerekeria wa kithomo gicigone kia Tiganist nethirite agicumira na kuria sheri bonde abatire ni bocokia na bo skuru nethira kwi mantu yakethea kiumaira bakethira bakimenyetha kwani alimu anene skuru necio ya uratutariro mwandiki wetu Andeto Kelvin Kimathi. Nyuma ya mashukuru kwingwa kwa ntuku inkaine kenda koyana kanya kanika kuthithurano ntheguruni ya Kenya shukuru jirenge ishieregerio kururwa royo na bora murungamiro kithomo gicigone bunge kia Tiganist yatanda basusarua kuria ni aciari kuonana bonthe bocoka shukuru na bora bokaumira bokoni ithurano bwatumirirwo rwangi rwa kithomo ana obae shukuru. Shule inafunguliwa kesho na baada ya mapumziko ya kwenda kupiga kura na tumemaliza hayo. Sasa ni kuhimiza kila mtu turudi kwa shule. Katika social media tumeona ya kwamba kuna wengine wamesema shule inafunguliwa Jumatatu tarehe 22. Si hiyo, shule inafunguliwa kesho na tungependa sasa wazazi hakikisha watoto wamerudi kwa shule. Yale mambo zingine zitatokea, idara ya elimu wakiongozwa na kabla sekretari wetu bwana George Magoa atatuelekeza kwa yale itatokea, lakini kwa wakati huu tunaomba watu warudi kwa shule. Kuna hiyo watu wanafikiria kuna hata mambo wanasema wengine kuna rerun irudiwe nini, hiyo si kazi yetu. Hiyo tuachia kazi idara ya mahakama wajadiliane wafanye vile itakuwa. Yetu ya kwamba maisha iendelee kama kawaida, watu wasome na ntumwewe kiria ciarioba baraba inobua bocokia na shukuru buru kumania ntitekani yule ilio shikonie kia rais wa nthiguru ya Kenya. Kuna hiyo watu wanaogopa ya kwamba baada ya kutangazwa kwa mambo ya presidential, matokeo ya presidential waliogopa. Sasa jana vile mliona kwa mtandao yote ama kwa runinga hata kwa maredio zote, National Security Advisory Council wamekaa chini, wameadvise kazi irudi vile ilivyo. So wazazi msiogope, kama kuna chochote hakuna mambo, na hata tayari serikali imeweka mikakati pale tunawanaita hotspot. Kwetu hapa Tigania hatuna kitu kama hicho. Hiyo itakuwa kazi ya juu, electricity wako hapa, kwa hivyo wazazi wasiogope. Kila kitu ni shwari. Na riu na itiyo kine na iromba ria wikire aciari atongoria bo makanisa na baki thirikari maturene ukumila buru na utethania kiri kuona weta mwana wati wa mishie buru. Pia naomba washikadau wote, makanisa, misikiti, hata wale wamechaguliwa, tuhakikisha kwamba hakuna mtoto anabaki kwa nyumba. Wako na fees karo ya shule ama kama hata hawana. Ningechukua hii nafasi pia kuuliza walimu wakuu wafahamu pale tumeitoka, maisha ya gharama vile imekuwa. So kwa hivyo tunataka kazi iendelee kama tulivyopanga. Kwa pande ya idara ya elimu tuko tayari, tuko kwa ofisi na tumehakikisha tumeeleza walimu wakuu ya kwamba shule inafunguliwa kesho. Kama chochote ikitokea tunaongoja tuambiwe na Wizara ya Elimu kuongozwa na Waziri Magoa. Nkiripotera Weru TV kumatigania East mbeta wa Kelvin Kimathi. Iboya Kelvin Kimathi tuyeta na mbere ni ate alo ameria nene bachibitari Embu level 5 ibatarire ya chibaba inge batina mainye ya kurea bills church bitari nonto batina kandi cha NHIF anklo kibari wa baba inge barendo tungatro theri onto burach bitari tina mainya mwandiki wetu Andeto kuma county Embu rita mwaniki wa mushiri na tumenyethesho na njira enkinyaniro.
Andu engi aria magendaga thibitarĩ ya Embu Level 5 matikoragwo na kandi ya NHIF na uguo makaremwo kugwata mautungata ma bata matura njira ya kuriva. Kulingana na CEO wa Embu Level 5 niwe Simon Nyaga, arauga ino ni wanathengia yao gukorwa mari na uvoti wa kurivira kandi ino iria ni 500 wa mweri, no ati makavuthiriria nginyagia riria magumirwa ni murimu uria urenda mbia nyingi kurigitwa. Tumekuwa na changamoto especially pale level 5. Sana unakuta majority of the people wale ambao wanaitisha waiver, they are some of the people who have the ability ya kuwa na card na kulipiwa na bima. Lakini ukiuliza sana wanasema hawana habari. But it is important tujue akuda majority of our people are in the categories of being able to pay. Wauguo arwaru ni maratarwa kwithema kugura ndawa ndukari cia ndawa matari andikire ni ndagitari. Ino niguo mambe mathimwe mamenyeke thina iria yo ni iriku na niguo thibitari iria mathie ivote kugwata utethio makiria kuma kuri thirikari nene. Wakati umepatronize, umekuja unaumwa na kichwa, unaingiza hiyo information kwa system. Serikali inajua kuna mtu alihudumiwa, na wakati mwingine mnasema ile hospitali inapeana pesa, inapeana huduma free. Hiyo free service serikali inarudisha mkono. Kwa hivyo ukiwa unasikia mbaya, usiende kununua ndawa pale nje, kuja hapa ili next time dawa zitaletwa, sababu serikali itatumia hiyo mtandao kuona ni akina nani wanakunjanga. So ukisikia hospitali yako haina dawa, ni sababu system inaonyesha hakuna watu. Wanakuri uguo andu onthe ni maraurwo gutigirira ati ni matumira njira iria irivo cia kwithema na mirimu ngurani niguo kunyivia maita maria marathie thibitari. Yetu vitu kama hizo drug use, watu wengi sana ni watu wa kutumia vileo. Ni vizuri uelewe ya kwamba kitu yoyote itaharibu akili yako si mzuri. Kama tumekuambia upate chanjo, enda upate chanjo. Kama tumekuambia keep social distance, keep social distance. Ni marage miario ino mari thibitari ya Dallas thiini wa tauni ya Embu kuria makuthomithagia ekari a mwena uyu vata ya kugata kandi ya NHIF. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbita Warita Mwaniki wa Musiri. Tueta na mbere ni ati akariba kumantere chia Chogori baithirite bakirita maoni joe gureria Raila Odinga kuriana na mpumi chia kithrono gya 2022 bakiuwa Raila na menyerete kwithira kiregana na mpumi achithrono kaita konde karashinda wa mwandiki wetu Andeto Martin Mugambi na tumenyethire riboti Nkoloki. Kari na ringi biashara tauni ya Chogoria kirege chigombunge kia Mara ibarutete mauge ngurani nyuma ya mutongoru wa Rwang'iro Azimio twa Raila Odinga kuregana na mpumi cia kithurano ira ciathomirwe muthenya wa Igoro. Ni araithiririe mathabu araithe commission oria wae okuganga 0.1 anga ne ayetwe ne audie commission oria wae kaga tathomete mathabu nigetha gutuikia ati kumba gutara mathabu ndoria Raila ri atora akuga kaiagwa orionde merori kurira ngi kakuiwa kawatiomba kuia na barari amona uhuru katiomba kuia kuringana na kari na ringi biashara babai wethire Raila Odinga kuregana na maumithio makithurano nontu buboti kubamakia nontu tontu bogeni wake gitegerio no kirabwite taike Raila kenda utulie kuraniria Kenya akiuga ameibiwa kila wakati. Omba kumbira akiwa atia thirikari ni na mutore ati thirikari ni taruto atairo. Raila ni atigere onthe gutura aturutithitie wira wa gutucokia nyuma. Thaino twina thina muno, aciari ni makwenda ciana icoke cukuru, no kwa kwenda riu kwambia kuthondeka magamba ati kwenda Kenya yendere. Bakiongera baugite ogwa ya buraburi ogwendega kumba kugia na ntigana nkinya mpaga gaikagia nthiguru ya Kenya thiri. Ona ke bale bonde nitugwetekerio na bonde bale bonde balule tukumagejia mayuji nde itale ke UDA na ngwetekeria Ruto akamba kugwatirania beje beamwe na bake thirikari yu na bawe no Ruto na bawe riu akareta complain
no kuruwewe no gutwike yani tutikuigujana na tukerwa tutikuigujana atia onto ba complaints ciawe muthia Jennifer Kariura nwe mugwati mbaruo munene wa Raila Odinga akiri tauni ya Chogoria na gwatanirite na Raila Odinga ati mpumi cia kagita kaitirari mbega akiugaga mathina maraba kurukagira ituonithia kuringa kura akiri kaunti ya Tharaka Nithi ula iwo guira tarirwe ntegwitikia ribu ni tontu tebu tura expect togu na ni tontu ketho irari cia umana aki nini officials baraba ABC bamotoronire baerera bana batiga bathatu ni kumaanisha kuruntulare au utari mwega alafu tena tio agents bara ira Moro Odinga ni twathireta na kuona ni our presiding officers ukethira ati kwenda riria kuthoma results ati kwenda gukiririo aliuga arienda kuthoma tani ni bendete kunduta njage tuoni ndabera apo si banduki K-Reporter Wero TV mbitagwa Martin Mugambi Iboya Martin Mugambi no tubori boti watone kanya kunogo kanini andu tushokirete na nde tonkolokio kathiora mitambo mubango jo muri micero gujo kunyera ukarinde umaririte kwa kuntu kuthomithia mantu jare ja mero jore bi ingredient matunda ja grade 5 ete season ya matunda so za off season fruit the off season fruit teringa kawandi grono ntofo kumare ndamberio kure makawa gutemwa kanyajo mu tagura machine ciakwa ke gutetheria muremi machine cia mbeca inkai compare ke machine ira chimpota nginya kuma nthiguru ingi cia ome ora tuigagua Ivory Coast Switzerland ikuthithia chocolate Belgium mero tubui kwethera itwe tukuthithia chocolate ira njega buru nthiguru yonde muyuthi no itengo giko muyuthi nombe gwita ngugeje itinegana no kuthithia bono kwambiria ndade nyoke kaira na kabuyu ri utekwa kiazi totiga kuga ote ngugeire ondade na ngugeire o na ndikuthira guku kuona itiona na mirimo itiona na rukuru na gintu giaku ya karakithiri na ugwire itwe ndambiria na kuota eka thai murungu na ndarimete no ntimpombete gukinya eka kenda lakini kambite tenkiara magia ngugi twire rugendo rwaku rwa kurima kiembe gikiega ira o iro rukaga tukara kumenya taragara nyombe mburi ibati kwithero ekaria tigirire nyombe yaguru pula mburi tagathie nya hapa ni down strawberry kwina na twitaga split na kwina eje twitaga rana ya split ithagwa ina miri mingi kwogu yanda gwema karana kethagwa ikanyitwa anda watuta thoko ya makuyu na kuthithia variation kuyuga rujuru ina nitrogen nyingi muno ni ukuona ni fertilizer kuromba murungu ngari murungu akwa nguku ngokwera ndeke mwisho kome ngokwera ndeke mwisho neka uma ng'ondu yume ng'ombe ndeke mwisho murungu ngariro murombete no eka uma ariko ugakurukirwa ndene Wero TV kiri mubango jo muri micharuruku FM 96.4 Rumuri rwa Amiru inya star 812 star 972 hash gwikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku Akorintho ya ijire gichunchi gia 13 kamustari gia 14 wega ba mwathani wetu Jesu Kristo na wendo ba Murungu Baba na ngwataniro ya Kristo mutheru birokorama na tutwinde kumana rwa eje monka moyo jo Kenya na Kenya. Amen. Inya star 812 star 972 hash gwikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku. Kambuni ya Rhino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunchi kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, oraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku.
kenero tungata bwetu bwa kirachu kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku muchi utheri na mpuya ja Kenya. Tori na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile na nandi tori na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Toriongere nyomba yetu makutano Meru jirene ya Meru Mawa. Nandi tori na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Ugwata nteto nkoroki toringire gukurokira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana toriongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Gakuwato gani na nkatho cia mwanya muno ikwethira witete na mbere kurumira ndeto cia weru thaa mwanja twicokera ni ati gikundi kimwe giatongere bakumantere chiege mbibe yete amwe na kuria rais mweru Ndagitari William Ruto utira na kuyukia mithika Linturi no mwethia minister wa urimi Nkulukiba muretie gutira na okuingia wirane bwawe bwa kwithira kiyuka kiomwe wono mwethia ambassador nibwo kenda kwagirithia kimera kia mira. Mwandiki wetu wa ndeto kumantere chiege mbe Dennis Mugendi na tumenyethia riboti na njira enkinyaniru. MC wa kanuni Josephat Mugambi na uria arari wa Kiguya Ntobochio kimathithibua bare athira ati mithika Linturi arari kaborio ya inya ya William Samoei Ruto gonto kunthe antu aratigire na kumuceria kura inyingi cia uraisi kaunti-ini iji ya Meru na muthiene ae wa gutena ngoga na bo bari mwira ari rais naso kiwoko wa mwegiti kia uminista. Kuhusu Linturi ningesema kwamba Linturi hakuwa amejipanga kuja kuomba kiti ya governor. Linturi kiti yake ya senator ilikuwa wazi na angeomba angekuwa na upinzani mkubwa, lakini wakati waliona hakuna candidate wa UDA ndani Meru kwa kiti ya governor, walimsawishi Mithika Linturi akuje aombe kiti ya governor na yeye akaitikia, akakuja akaomba. Hata kama alikuja akiwa amechelewa kidogo, unaona wa Meru alimpigia kura mingi. So sisi tunasema Kawira Mwangaza ndiye ameshinda kiti ya governor wa Meru, aendelee. Lakini Ruto na yeye kwa sababu amekuwa rais wa tano wa Kenya, na yeye atukumbuke sisi ambao watu walikufa na yeye. Mithika Linturi alijisacrifice, kwa sababu kama Linturi angekuja kuomba kiti ya governor, tungekuwa hatuna candidate wa governor Meru. Percentage ya kura ya wa Meru haingekuwa vile imetoka saa hii kupigia Ruto. So hata yeye ampatie bendera, kwa sababu wa Meru tumekuwa na bendera mbili, tumekuwa na bendera ya Munya, tumekuwa na bendera ya Margaret Kobia. So kwa serikali na tumekuwa na viti mingi ya parastato. So tunaomba bendera moja ipatiwe Linturi. Hizo zingine tuko na Wameru wengi, wapatiwe viti, wapatiwe bendera ingine, kwa sababu sisi tumepiga kura ipasavyo kwa Kenya kwanza. Na ingwetekia Ruto andira ete antu wora mweshimwa Kimathi uwa irakeria ni ucioyoria sana sana yonto saindi cia Meru baturira Mithika arome na we na MP barabario na inyanto bongo Meru bonde baroma na Ruto mirandi mingi muno ni aromera ku Meru ya barabara ya nduwe ndamwira tweriritwe na mantu maingi muno ya kwa manontu miaka 5 wethirite president Uhuru ka former president atari ya Meru nontu bakwithia na tutianelie ekona antu bonde bagita kiruto ndu ngocokera muru nkatho nontu nara kuonda gwatieletwe Ruto na thio lonkete ko tie nara ateta na ikyo tumuromba ora bangi bakuromba batu atwalele na metho yele nontu turingete ku around 95% nontu kurira iringiara ituringete seiti ya ngiri mana ya thatu na no mwanka oleli ya Meru bubwea nontu kinyeta letheri Mount Kenya olelie Meru County ke kurira baringete. Bungi ni Ruto yuria wirane bwawe bokwithia mukari umwe abasinda kenda gutungatira thoko ya mirata uria araugaga mirorongo ni awe agisiasa menene iji. Iwe wiro nkiwa tweke mongoro ndera kashagwa nontu agwe na kuonda akiwa ambassador o mira kana uroke ethira arongamirite mira arethera umete na Meru nikenda menya thina cia Meru kana cia mira inkwenda baligani orengende bere kuri Meru bari ya Nairobi Meru bango bari ya Meru na Meru ba Nairobi na tofauti sana endewe kwa ni gutara ambassador
na tarumite na umiraene na kwambika nontu kwina antu bathomi bari mite mira na batwire miraene boleli boboya na batonkocinda yonto antu bakanuni meiba mirera yaingirwa inda hamwere orengi boleli omwe au embe saudi na kwambika umekanuni wandi nikenda antu beto bakaiba tu be comfortable nontu turingete kura na kifua tukimenyi wake yote thimira yetu twete no na iwate thimumero na Kenya yonde. Dennis Mugendi, Weru TV, muciini o Maua, kaunti ya Meru. Athenjeri bakuma ntere chietiani boretia siasa baraba wikobeteaniri mpumi chia kithurano gia 2022 utiire ibawita koti nibwo kenda kuthiria nkanja nkoloki bashokeretia karinkatho nonto bakwitha betete na mbere kuromira thiri no kirikaitene kanya burato tariru mwandiki wetu wande tomukiri wa mithika. Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Intomeria mukiri na weru ne kundi kia tomeria batigania barabati umiretio chokia nkatho thokone mekindori bakina ndoimbo chio kumethia Murungu. Tuyete ni kuwa ni bwega kwira mathani ni bwega ni ontu bakagita gako mukarakara ryo tukirikana thina nchilagire irio igitara kwina ithurano mwaka wa 2007 ikware athina lakini mwaka yo utiagira athina itukwira mathani ni bwega mutongeria wetu urora yukire thirikari tugeta na mbere kumurombera nikenda akatha ndiguru ije atongereti mwathani kuringana na ora ugire mwathani akethire mbere yawe araugire antu bonde agaitanira na bongugi kinya barabara janwe atirwa nabo akatha Kenya agitongairwa ni mwathani Mbuge Ruto ni Murungu wangu no amuthuririte nikenda Murungu amba kuthetera kanisa yawe no tubakwitha kanisa ni thirite na thireti inyingi na ni untu batumiki Murungu ona ibobo wega nikenda Ruto athurwo nikenda kanisa itekethera iri gwatine Ruibarombete mutongeria wao kuritira Kenya ngwe na nkoro emwe na kureta mwanya muno kiuchumi na kinya kuonera nthuke mbethe ngwe rira yoka kwambiria mant projects yayo cia bottom up irikane kanisa ninya sana na atumeria na pia irikane rira turetete round tukiurakia manto ya bura tumurumbaira kura turatumeria antu baba ingi muno ana baba ingi baba nini batwira batu aturete wita na achere batwira antu batikwenda wita college cia alimu no tubakwithira kote na ngui aile mantu ya sector ya alimu na mantu ya yangi itwirigirite mantu ya manene ya antu banthi nikenda bamba gukirua kiria biashara bara nini bombenia boitia iguru nikenda nyabo bamba kuwiriria biashara ira barita iromba ria atumeria baiki mutongerio muongo kaitene Kauru Kenyatta otira na kunenkanira wathani ki rais muthure ni Kenya kaitene kana njira thiri kenda kwithira kwina urumwe a Kenya. Our beloved President Uhuru Kenyatta aithira ina peaceful power transition no tuto kwenda nteguru wa Kenya ithira ina peace na kibaraba chindi twanyene mwanya kuma MCA witia mwanko rais baithira baina thiri na baitikire defeat no tuthiguru wa Kenya niko ni batire kuendelea ni tukumoromba nya bareke kwaria mantu ya irumi na ukira na mitandaone na kuenda mantu maingi toromba nya our honorable Raila Odinga a democratic man either democracy that this time round accepted the defeat ndiye that Kenya can continue bakareta ndu wa Kenya baketha baina mantu ya kureta thina ndene Kenya nibete na sheria ira yagirite na sheria ira yagirite ibete court bureka gita antu ba Kenya bakanganirwa na nonturarare mubunge otiganisti gechunge kabeabea atirare na mbati kuona kanya ko tongeria antu baki bindike ya ile iromba riao ki mutongerio kia makira kabeabea arare akyo kia UDA urano wera isasa aline ya Kenya kaitene kanda itare William Ruto arombe ndi kulusi kanya kawe nuntu akwitha arungambite na UDA kana arungambite na Mheshimiwa Ruto itokuromba romba reto tukari antu batigania na antu ba Meru ati Mheshimiwa wetu kana rais wetu Ruto aomba ni mukonsinda akio mwagitekia CS batu tukari antu batigania towirirwa muno nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika
Iboya mukiri wa mithekano ntubori boti watwikire gatanto ndeto cietu cia weru thamo njenga kwendera kaita ke ana ntukwenja yo yuri thari mobia murungu mwene nyambito wa wini wa Kinyero.